कैमरा बसिंगो फाइमानी काइसानो कारण ओ कारण के तिनी खुलाई चांपा आरो बीजेपी जनजाति मोर्चानी जनरल सेक्रेटरी बिपिन देबबर्मा फायोई जेसिनी बोबग्रानी साकावो जेकक सिलचामानी जेसिनी थानसानी मारिनो ती जेकक सामानी अकक नो आं टोटली चाजागलिया एकदम नासले जाखा बोताम साका बोबग्रानो राजबारी तंगे प्रेस मीट खाई थानसा हिनै साव थानसानी सुप्रीमो प्रेस मीट खाई थानसानी साइ दंगो याखाय थानसा खलाया थानसा साबो खलाय दं आबुनि क्लियरिफिकेशन आं दिनान थांगै दं गाहाम काय खोनादि बिपिन देबबर्मा दिनै आं नन साना नायो गुबुनि कन्स्टिट्युएन्सिनि कक आं दिनै नन साग्ला आं दिनै सानाय नाइन हाल हाल आश्रामबारि जे कन्स्टिट्युएन्सिनि कक नन आं सानाय 1st of April वेस्ट लाम्बो आं दिनै सानाय थाइ दं गाहाम काय खोनादि बिपिन देबबर्मा वेस्ट लाम्बो 1st of April जे नंनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा लाई थानाय 2021 नो बुझे समय कन्टेस्ट खालायफ्रु वेस्ट लाम्बोनि जे पब्लिक रक न गोबांमा कमिटमेन्ट रिजाक गोबांमा प्रमिसेस खायजाक ब थामानि हि खानावै वेस्ट लाम्बोनि जे पब्लिक रक बन सुंनानै हिनै बिनि गारि न कासुनान बा मुथांनान नायख्या आबनो नासले जगै निनी नरकनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा डायरेक्ट लाठीचार्ज खालायरिका नट लाठीचार्ज इवेन टियार गैस बो करिका बायगा करिका साइदामान काइसा टियार गैस कगनानि फायर खानानि 45 डिग्री बा 60 डिग्री वो कगनान नांगौ नंनि पुसिजा पुलिस रक्ताम खायगा साइदामान डायरेक्ट बरगनो नाहारि कखा याथेगो बखरगो खाख्लाबो खरकसा ताखुनि ताकबो खुंजु उकलक फाटिजाक खुंजु खनाया ताकबो ट्रिटमेंट चलि दंगो जिबियो तंखा 5 days ताबो नगो फाइते बारि होय ताबो बिनि खुलायो ट्रिटमेंट चलि दंगो जुदि आं ताताल साखाय थांनायदि नों जुदि थांमाय आंगाय निनि बीजेपी नि बरगनो रहर दिहायसि त्रिपुरा राज्यबो कुनु जागा टियार गैस फायर खायजागिया कुनु जागा लाठीचार्ज खालायजागिया 9 हाल हाल आश्राम बारिओ नरंनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा लाठीचार्ज खालायरिका आबो दा नंनि सबका साथ सबका विकास आबो खे तांसायानो आबो सिमिया साल कथां हर कुथुगो बिग बसाय थुलाय तंमानि हर कुथुगो नंनि पुसिजाक पुलिस रक दगा लाथिरिवै बिकरिखे रमित लांखा आबो दा नंनि सबका साथ सबका विकास आबो तो सुंसाया ताकबो खरकसा बुमा जे खुंजु फाटि जा गुगलगो अ बुमा न साल कथां फायै रिक्रि साया सिबि कानिवै नंनि पुसिजाक पुलिस रक रमित लांखा अ बुनो तलांमन नुगै अ बुमानि बुमा खरकसा बुरिसुक प्राय 85-90 इयारनि खरकसा बुरिसुक बनो माना खायतेनि नंनि पुलिस लाथिरुवै दागार खिगलाय खलांगै ताव बिनि यांनि बेकरें बायजाक आं तिनि कोट बाय थांनाय फैयो गनो अनाना थांगै ताव बिन ट्रिटमेंट चलि दंगो आबोदा नंग सबका साथ विकास आबोदा नरक कतर साइ दं बोबागारि नुपरखाय जों साना नायाब्लेना आनि नगो कोट बाय थां आनि नगो बुथ अफिस नंनि बीजेपी नि गुन्डारक फायै आनि सेरनो सिलाय सुपका तालगावो आबन फरे 4 राउंड फायर खायका पुंगानि फायर खायमानि गुलिनि बक्लाब मानखा पुलिस रक फाइटलां फायका आं एफआईआर फाइल खालायका ताकबो कुनो एक्शन नाजागिया तामबागै आइन कि नंनि बागै सिमिनो पुलिस कि नंनि बागै सिमिनो आबो दा नंग सबका साथ सबका विकास आबो खे तां साया सुंतो साया इसी बुझिखा कतर आसुकता सादी पार्टी तिनी तंगनाय खाना पाइनाय पार्टीनि दापट बाय पार्टीनि फान बाय आसुक कतर सामानि चाया बोबाग्रानि साकावो कक सानानि सेकां बोबाग्रानो हामजाकनाय रक बोबाग्रानि बागै थुइबो मानो बोबाग्रानि बागै थुइबो नायि मानो आबन बागै बोबाग्रानि साकावो कक सानानि सेकां आं ननो रिक्वेस्ट खायो
किचा wan chuk bujo kok sadi ti pramothani je salida no phone je sa kok sadi chung kunong jagya kintu boba garani sakao amo hai kok sa gai chung kun dino phano map khlai maya abon bagai chung pitch and harmony chung nayo tipra rajyo chung kaham kurung tongna musungo karon mon o je tabuk je TTLC ni je general election mo general election BJP ning thun IPF ning thun tipra mo thaning thun bathanai chung jotno tipra sa bukung bara buinayo ching bukung bara mo jorao chobang lai thun kintu ang chobanaya sin bobagra chobanaya abon bagino bobagra thancha hinu sai tongo nongni je pusijak police te gundarok borok si joton sai balance khlai tongo kun dino tipra motha segang kun dino balance khlaya balance jodi khlayongkai balance ni jawab si ru tipra motha abon bagai ang sinono sanai besi nini je pusijak police rok no hordi buro nogo thangi dokala thiri habunani aborok stop khlari di nongni chief minister no sawoi bujikha je nongni gunda pusijak silai thi gurungnai rong no sadiaisi sal kadang kadang bag up silai dai gurulai tongo aborok stop khlari diaisi nungtamsa 17 tarikho chennai bagai sungama hake khlai tongone 17 tarikho sabo chennai cheya abo to 17 tarik ni de chikok sanai kintu sunga bole kaisa confident tongo 17 tarikho tipra motha keplayeng nai BJP party hari nai nungtamsa je amo hai khlane no ha bising ba patal bising ni phano dutuk kar nai sawo sung bo rutuk na runghaisi sungkai patalia sungkai mongol groh ni phansi rutuk kari mana sung abon bagai sung naya kono walai kai janaya sung kam kurung khai tonganayo nungbo nini police teni gundarong no samlongna chesta khlaidi te bobagra ni sakabo koksis janani abo stop khlaidi abon an nin hane ani request tongnai paithok abon chanai nung kam kurung tongthun te keplayeng thun ang nayo khorokse nungbo tiprasa nungbo pasangna musungna haipana pas dang nong ya abo to public sinono jawab dinai so abon bagino last mo kong sawo bobagra sakabo amde he kok sanan chega kicha wansu buje kok sadi nung tini je kok samani abo nang totally sajakliya totally nasleka